watakutendea vibaya, lakini hawatatoa kile Mungu alichokisema. Wagendanye natwe mu bihe byari bikomeye, wakomanye tabeza uzikomereza ku rutare. Wagendanye natwe mu bihe byari bikomeye, wazigamye intabweza uzikomereza ku rutare. Chakabiri uzirinda cyane. Pili ambacho utajirinda zaidi. Mugamba. Turi kumwe? Amen. Turi kumwe? Tuko pamoja. Tema. Kamzihorere. Chakabiri. Pili. Nguzirinda kwivumburira Imana. Jihadhari kumkasirikia Mungu. Bwana sifiwe sana. Amen. Mugihe uzaba uri mu ntambara nyinshi. Kwa wakati utakuwa kwa vita nyingi. Ubwira Imana ngo ari kuranzi kweli. Umwambie Mungu, je, unanijua? Kurankunda. Je, unanipenda? Ni munkunda ngo ibi bishobora kumba. Kama unanipenda haya anaweza akanifikia. Munkunda kweli ibi bintu woreka bimba. Kama unanipenda haya anaweza akanifikia. Uzirinde. Jihadhari kwivumburira Imana. Kumziria Mungu. Nimba hari icyaha cyatumye Abisiraheli barimbukira mu butayu. Kama kuna dhambi ambayo imefanya hapo wakupeleke mahali Mungu aone. Habe nubwo bagushimuta. Hata wakuweze kukuibira. Habe nubwo bagushimuta. Hata wakuibe. Ntabwo bazagushimuta. Hawata kubeba. Bakugeza Imana itari. Wakufikisha mahali Mungu. Aho basakuroza bagushimuta. Pahali watakubeba wakiwa wamekuiba. Imigambi bazagambirira ku buzima. Na lengo ambazo wanazo kwa maisha yako. Aho bazaba bari bicaye. Pahali watakuwa wamekaa. Tunama bazaba barimo. Kwa hizo vikao ambazo watakaa. Mungu atakuwa pamoja na wewe. Kandi batabizi. Na bila hata wao kujua. Wakati kama huo. Mwandishi ameandika. Arabangu intwaro zose baducurira zo kuturwana. Akasema silaha zote wanazotengeneza kutupiganisha hazitatudhuru kamwe. Kwa maana tu pamoja na Mungu wa Israeli. Inyuma yawe hari ingabo zishi. Bwana sifiwe sana. Turashima Imana rero iduhaye kano kanya. Tunamshukuru Mungu ambaye ametupa nafasi kama hii. Imana yatuzukije. Mungu ambaye ametuamsha. Hanyuma iduhereza n'amahirwe yo guterana. Alafu akaweza kutupa fursa ya kuweza kushiriki. Imana yabikoze nihimbaza. Mungu aliyefanya asifiwe. Hanyuma ndashima Imana je ubwanje. Nashukuru Mungu kibinafsi yuko Imana yongeye kumva umwanya. Kwa maana Mungu ameweza kunipa fursa hii. Kugira ngo nongere nivuganire ili niweze tena kumnenea. So Imana yabikoze nihimbaza. Mungu aliyefanya apewe sifa. Ndashimira bari barazindutse. Nashukuru kwa wale ambao walikuwa wamesafiri. Bari bararwaye. Wale ambao walikuwa ni wagonjwa. Bari bararwaje. Ambao walikuwa wameuguza. Abantu bose bavuza amashimwe n'abandi batashimye. Wote ambao wameshukuru na wale hawakushukuru. Turafatikanije muri izo byishimo. Tunaambatana kwa hizo furaha. Kandi Imana yabikoze nihimbaza. Na Mungu aliyefanya apewe sifa. Ndabakiriye na wakaribisha kugira ngo twumve ijambo ry'Imana. Ili tuweze kulisikiza neno la Mungu. Reka tuze gusoma. Cha tukuje kusoma. Ndasaba pastor aze kudusomera. Amba pastor aje kutusomea. Ngabonye evangeliste yabaye murezi. Evangeliste ni kama amekuwa yaya. Kandi nagumye kubikurikirana. Nimeendelea kufuatilia. Sanga umwana niwe wafashwe mbere ya se. Ikapata mtoto ndiye ameshikwa mbele ya babake. Ise azafatwa umwana ageziriye kera yake. Babake alikuwa anashikwa mtoto akiwa amefika huko. Kandi umwana yazagenda mureba yabona isagiye kumukurikirana akazayiruka muhunga. Na mtoto alikuwa anamtoroka akimkimbia. Uzamuzana abana mu ikanisa nta handi handi abana bazabishima. Leteni watoto kanisani, hakuna mahali pengine watoto ufurahia. Uko umwana nk'uyu ibintu by'Imana bitangira kumwishyura. Mtoto kama huyu mambo ya Mungu huanza kumuingilia ndani. Imana ibahumugisha cyane abantu bazabariki sana. Leteni watoto hapa. Abavyeyi benshi bazabanga abana ngo bazabasumbua. Wazazi wengi wanasema watoto wanga wanawasumbua. Haramperuka kugera. Kuna pahali nimewahi kufika. Abana bakaza barega abavyeyi. Watoto walikuwa wanawashtaki wazazi. Ngo ntibaza bakenera ko baza. Eti hawatakangi waje hapa. Ngo bazabahinira ku makanisa ya hafi. Wanaendanga kwa makanisa ya hapo karibu. Zamuzana abana. Leteni watoto tafadhali. Timuzamwirira mu bikapo ku migongo nkananswa abana babagenda n'amaguru. Simnashindanga na bagi kwenye mgongo, sasa watoto. Mani bahumugisha cyane. Mungu awabariki sana. Tusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Itangiriro. Tusome neno la Mungu katika kitabu cha Mwanzo. Ibice ni 37 n'umurongo wa 4 kugeza ku murongo wa 9. Sura 37 mstari wa 4 hadi wa 9.
hanyuma turaza kurangiriza muri Yeremia Tutakuja kutamatisha katika unabii wa Yeremia ibice ni 29 nanone 29 no ku 11 uwo murongo na 11 mstari huo. Umunsi rero ijambo Imana yampaye Siku ya leo neno nililopewa na Mungu, baganira ijambo rivuga ngo umugambi w'Imana, tazungumza neno lisemalo lengo la Mungu ntuzuyoba, haiwezi kupotea, ushobora kuyoba, haiwezi kapotea. Imana yavuze Alichokinena Mungu ikagira ukivugaho na kuwa na mtu aliyekinenea, izigisohoreza kuri wa undi yakivuzeho, lazima atakitimiza kwa huyo aliyekisemea. Imana ndishobora kwibagirwa ngo yitiranye. Mungu hawezi kusahau na kuweza kupotosha. Umugambi Imana igufiteho, lengo ambalo Mungu analo kwako, ushobora kuyobera ku wundi muntu. Penzi ya Mungu haiwezi kupotelea kwa mtu mwingine. Imana ntabwo ari computer, Mungu si computer, ntabwo ari abantu, na si watu, ntabwo izayibesha, hawezi akajidanganya. Umugambi Imana igufiteho, lengo la Mungu kwa ajili ya wewe, izawugusohorezaho, Mungu atatimiza kwa wewe itibeshe bila kujidanganya. Bwana asifiwe sana. Asifiwe Mwokozi. Reka dusomera aho hantu, Cha tusomee hapo hanyuma dukomeze, alafu tukuje kuendelea. Igitabo cy'Itangiriro Mwanzo igice cya 27 duhere ku murongo wa 4. wa gatanu kabi ari rya Bibiliya ya kera havuga ngo Yosefu arota inzozi. narebye 37 27 no ku murongo hadi wa mstari wa 5. Ejo dusome. hashize Nabonye gukora kw'Imana uyu munsi nawo, nabonye ibitangaza byihora. Yego nasome nimba yahabonye. Yosefu arota inzozi, Yosefu arota inzozi, azirotorera bene se, hanyuma izo nzozi azirotorera bene se, barushaho kumwanga. hanyuma maze kuzibarotorera. Mwumva abantu rero b'umugoroba, Sikiliza watu wa jioni. Yosefu arotorera bene se, Yusufu akawaambia ndoto zake, ababwira uko yarose, akawaambia vile ameota. hanyuma za nzozi ziba zihindutse Alafu ndoto hizo zikabadilika, impamvu yo gutuma bene se bamwanga. ikawa sababu nduguye waweze Erega kumchukia. impamvu zituma abantu bakwanga si impamvu zihambaye cyane, Sababu zinazowafanya watu wakuchukie si tundu sababu kubwa. dutoya ushobora kurota abantu bakakwanga, Unaweza ukaota watu wakuchukie, uririmba abantu unaweza bakakuva. ukaimba watu wakuchukie. Yosefu arotorera bene se inzozi, barushaho kumwanga. barushirizaho kumwanga. Arababwira ati, hanyuma arababwira ati ndabinginze ndabinginze. nimwumve inzozi narose. Urumva kera bari batangiye nko kwivovota, Walikuwa wameanza tayari kuweza kunungunika. aravuga ati ndabingize nimwumve ico narose. Akasema tazama, tafadhalini sikilizeni ndoto zangu. 7 ngo twahambiraga imiba mu murima, twahambiraga imiba mu murima, umuba wanje urahagarara urema. Yego Iyanyu miba ikikiza uwanje, izenguruka ikiba canje umuba, iwikubita imbere. hanyuma yose iyikubita imbere. 8 ku 8 bene se baramubaza bati, nukuri wowe uzaba umwami wacu? baramubaza ngo ushatse kuvuga ko uzahinduka umwami wacu? Nukuri wowe uzadutwara? nukuvuga ko ari wowe uzadutwara? Izo nzozi ze n'ayo magambo ye yego bituma barushaho kumwanga. nukuvuga ko uko yakomeza avuga niko barushirijeho kuguma kumwanga. Alivyoendelea kusema ndivyo ameendelea kuchukiwa. Iyo mpamvu rero, ndiyo maana hari aho ugomba kuvuga inzozi zawe naho utagomba kuzivuga. Kuna pahali pa kunenea ndoto zako na mahali pengine usinene. Hari ibyo ugomba no gushima n'ibindi utagomba gushima. Kuna yale unafaa kushukuru na mengine usishukuru. Kubera ko hari amashimwe y'abenshi azahinduka icumu ku bandi.
Kuna shukrani za wengine zinazobadilika kuwa mkuki kwa wengine. Hari indirimbo uririmba ku bandi gahinduka ikibazo. Kuna nyimbo unaweza ukaimba lakini kwa wengine inakuwa tatizo. Kandi kuhinduka umutego ku bandi ntibivuga ko ibyo wakoze atari byo. Kuwa mtego kwa wengine haimaanishi kuwa uliyofanya si ya ukweli. Oya, biterwa n'uwo muntu intambara afite ziri mu mutima wiwe. Inaletwana na mtu huyo vita anazo moyoni mwake. Impamvu umuntu avuga ko adahuza n'undi. Kwa nini mtu anasema mimi si na uhusiano na mtu huyo? Ni ibintu biri muri wa muntu bidahuza n'ibiri muri uriya wundi. Ni vitu zilizoko ndani ya huyu mtu aziambatane na huyo mtu. Inzozi zawe, ndoto zako iteka ryose mara kwa mara, mbere yuko ugira icyo uvuga n'ibyo ukora, mbele wewe na kitu utakachokisema na uzabanza umenye ni bande ngiye kubibwira. Jua kwanza ni akina nani nataka kuambia, ni wapi nataka kunena. Zirashobora kuba intandaro y'intambara izakugana. Inaweza kuwa ni vita chamchemi ya vita itakayokukujia. Komeza. Murongo wa 9 mstari wa 9. Yongera kurota izindi nzozi. Yongera kurota kandi izindi za kabiri. Azirotorera bene se ati. Ariko Yosefu nawe yari hatari. Yongera kandi kuzirota. Hari impamvu. Kuna sababu. Hari impamvu yaguma kuzirotorera bene se. Kuna sababu alikuwa anatoa ndoto hizo kwa ndugu. Nongeye kurota izindi nzozi. Nongeye kurota izindi nzozi. Izuba n'ukwezi n'inyenyeri 11. Izuba n'ukwezi, izuba n'ukwezi ni inyenyeri 11. Yakobo, jua ni baba yake Yakobo, niwe zuba, ndiye jua. Ukwezi, mwezi ni mama we, mama yake. Inyenyeri 11 na nyota 11 ni bene se bose ko bavukana bari 12. Ni ndugu zake walikuwa 12. Uwemo Yosefu, kitoa Yusufu, hasigara inyenyeri 11, kabaki nyota 11. Aravuga ngo yabonye ukwezi n'inyenyeri n'izuba byose bigira gute? Asema yote haya binyikubise imbere. Binikubise imbere. 10 azirotorera se na bene se. Noneho azirotorera, ubwo yazirotoreraga bene se ariko ise alikuwa anaambia ndugu lakini hakuwa anaambia baba. Se aramucaha. Ise aramucaha, yarabizi. Aramubaza ati izo nzozi ni nzozi ki? Kandi yarabizi Yakobo. Nukuri njewe na nyoko na bene so tuzaza twikubita hasi imbere yawe. Kurekeraho. Kera yarazisobanuye babandi batumvishije. Alikuwa ametafsiri kwa wale ambao hawaelewi. Yeremia 11. Bene se bamugirira ishari. Bene se bamugirira ishari kubera inzozi umugambi Imana imufiteho. Ndugu zake ariko se aje yibuka ayo magambo. Hanyuma ise iwe ngo abika ya magambo bw'abuhanuzi bwose Imana yavuze kuri Yosefu, ngo abibika mu mutima igihe cyose ngo yibukaga icyo Imana yavuze kuri Yosefu. Baba yake akahifadhi kila kitu ambacho amekisikiza kwa Yusufu. Amen. Amen. Yeremia Yeremia 29 n'umurongo wa 11. 29 mstari wa 11. 29 umurongo wa 11. Bibiri iravuze ngo erega nzi ibyo nibwira nzabagirira. Erega Imana niwe bivuze. Mungu ndiye alisema. Amahoro si bibi. Na amahoro ntabwo ari ibintu bibi. Kugira ngo baremere umutima w'ibyo muzabona hanyuma. Niko Uwiteka avuga. Amen. Amen. Cyari urakoze cyane. Kubitira ijambo ry'Imana Shangilia neno la Mungu kwa makofi. Erega nzi ibyo nibwira nzabagirira. Maana nayajua mawazo yangu kwa nyinyi. Kandi ibyo nzabagirira na yale nitakayowafanyia ni byinshi cyane, ni mengi sana. Ariko aravuga ngo na mahoro, lakini akasema ni amani, ntabwo ari ibibi, si mabaya, kugira ngo ili mbareme niweze kuwashika mkono umutima tumaini w'ibyo muzabona hanyuma y'ibyo murimo, kwa yale mtakayoona mwisho kwa hayo ambayo mnayo. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Hanyuma baadaye haitaja poe hapo kunaenda bigaragara iki hanyuma nukuko hanyuma yo kugeragezwa y'intambara murimo, baada ya vita ambazo mnaendelea kuteseka. Jewe nzivyo nibwira, mimi nayajua yale nitakayowafanyia, nzabagirira nyuma y'urugamba urimo, nitawafanyia baada ya vita ambazo unazipitia. Hari izo nzakora nyuma y'izo ntambara urimo, kuna vile nitafanya baada ya hizo vita unazozipitia. Hari izo nzakora nyuma ya mariru hayurira, baada haya machozi unayotoa kuna yale nitafanya. Mungu akaambia Israeli biciye muhanuzi wayo kupitia kwa nabii wake, iramubwira ngo nubwo bimeze uko bimeze, akamwambia hata kama inakaa
ikawa vile ilivyo, ariko ivyo nibwira ni je ubizi. lakini maana yale ninayowazania ni mimi Kababwire najua. rino jambo bavandimwe, Acha niwaambie neno hili ndugu zangu, nubwo uri mu bibazo undi muntu atashobora guha agaciro, hata kama unakaa kwa matatizo ambayo mtu mwingine hawezi akayachukulia nubwo kwa uri mu uzamani, ntambara ziterwa na hata Satani, kama unakaa kwa vita zinazoletwa na ibilisi, nubwo uri mu ntambara abandi hata batumva, kama unakaa kwa vita ambazo wengine hawaelewi, ariko nagira ngo nkubwire ngo Imana lakini nataka nikwambie Mungu ivyigambirira kukugirira ni vyiza. anayozania kukufanyia ni mema. Nyuma y'ivyo ubona ko ari bibi, Baada ya hayo unayoona ni mabaya, nyuma y'ivyo biguca intege, baada ya hayo anayokukatiza tamaa, nyuma yo kubona imisozi iri imbere yawe, baada ya kuona milima iliyoko mbele nyuma yo yako, kubona ubukene buri imbere yawe, baada ya kuona umaskini ulioko mbele nyuma yo yako, kubona ko bicitse bitagishobotse, baada ya kuona kabisa imekwisha, imefika hari kikomo, ijwi ry'Imana riri kuvuga ngo ivyo nzakugirira ni kuna vyiza, sauti ya Mungu inayosema nitakaye kutendea ngo ni mema. hanyuma y'ivyo. Baada ya hayo, Duhereze Imana icyubahiro. pe Bwana utukufu. Haleluya. Haleluya. Yosefu Yusufu ni mwene Yakobo, ni mtoto yake na Yakobo, bavukana ari 12, wanazaliwa wakiwa 12, hanyuma ngo aza kurota inzozi alafu akaja kuota ndoto ziriya badusome, hizo ambazo wametusomea. Siku moja ngo arota akaota barimo ahantu, wakiwa pahali, hanyuma ngo bune imiba ni abantu batemye ubwasi, kwa wale ambao wameweza kukata nyasi, ni ikiba nyine, ni mganda, ni nk'ikiba cy'ubwasi. mganda wa nyasi. Hari abantu babizi cyane hano, Wale ambao wanajua sana, kubera ko amazu y'amabati tuyabayemo vuba cyane, kwa maana nyumba za mabati tumekaa hivi twabaga karibuni. mu nzu z'ibyatsi Tulikuwa tunakaa kwa nyumba za manyasi zubakishijwe n'ibiti, ambazo zimejengwa na miti, zihomeshejwe n'amaseyinga, zilikuwa zimepakwa na matope n'amaseyinga n'ibitaka, na matope ikichanganywa na ese ukora ati amaseyinga mu Giswahili avuga gute? Sinimavi ya ngoma, nimba atari byo musobanure, mushakishe interpretation y'iryo jambo. yes. Sini hivyo? Amen. Amen. Nta kintu kirimo kibi, Hamuna kitu kibaya. Amen. Amen. Twari tubayeho muri ubwo buzima, Tulikuwa tunaishi kwa maisha hayo, ariko Imana izi kurinda yeye. lakini Mungu anajua kulinda. Mutekereza nuko tuzatugera mu migi tukibagirwa, Ni tunafikaka town na kusahau, nuko tuzatugera mu bisubizo tukibagirwa Imana yadufite. tukifika kwenye majibu tunasahau kile Mungu Aba alichosema. bantu bagiye bavukira mu butayo, Watu ambao wamezaliwa jangwani, ibo bazi, iyo batubona bazi ngo nuko twari tubayeho, watu wakituona wanafikiri ni hivi tulivyokuwa ariko tukikaa, hari abantu hano bigiye munsi y'ibiti, lakini kuna watu ambao wamesomea chini ya mti. hari abandi twakuriye twavukiye mu nzu benshi bavukiye hano mu isoko, abandi mu mirima. Wengi hapa wamezaliwa sokoni, wengine mashambani. N'abagore muri mukuja kwa muganga hano mu bitaro bikomeye, ugasanga umuntu agize amasaha n'amasaha, Lakini wamama mnaoenda kwa daktari, lakini wamemaliza masaa na ariko masaa. aba mama batubyaye bamwe batuzarira mu mirima, Lakini hawa mama walikuwa wanatuzalia hata huko mashambani, kubera umugambi w'Imana yari kwa dufite. maana ya lengo la Mungu alilokuwa juu yetu. Muzareba aho twaboneye ubufasha bwinshi, niho n'impfu ziyongereye nishi. Angalia vile tumepata msaada mwingi, ndipo kifo Urebe kimeongezeka. abantu bari mu gukorerwa operation hano, Watu wanafanyiwa upasuaji zaidi. urebe n'abantu bakikaga iwacu bari bakeya cyane, Angalia watu ambao walikuwa wanafanyiwa hiyo ni wachache kandi sana. Imana kubera ko itazibura ukwigira, Na Mungu kwa sababu hakosi la yari kufanya, yarahaye abantu ubwenge bwo kumenya gukikura umuntu wakitse. Ese gukikura niko bisa bivuga? Hari ibintu bwari ururimi ntaruzi cyane, lugha Mana yari yarahaye abantu ubwenge buruta ubw'abadokiteri bindi. Mungu alikuwa amewapa watu hekima kuliko hekima ya Hari madaktari wa abantu huko. babagiraga umuntu munda, umwana bakamubagira munda, Kuna watu ambao wanajua walikuwa wanafanyia operation huko mugihe tumboni, wenda bakamubagira munda, nyina adakomeretse bagakiza mu mwana, wanampasua mama yake bila hata kukwarwa, anamtoa kandi tumboni, ntibigeze bigira ikiganga. na hawakuwahi kusomea Ibyo udaktari. byose ni umugambi w'Imana yari dufite. Hilo lote ni lengo la Mungu alilokuwa nalo. Twaryama mu nzu z'ibyatsi n'amase n'ibiti, Tulikuwa tunalala kwa nyumba za manyasi na miti na mengine, tukaryama twese tugasinzira, nta burinzi, tunalala bila hata mlinzi. nta keke security ziri hanze, Hakukuwa na wale ambao wanachunga nta usalama, patro yari hanze. hakuna hata patrol. Ku ngoma ya Mobutu, Kwa serikali ya Mobutu, ku ngoma ya President Mobutu, serikali ya Rais Mobutu, uhereye ku Rusizi rwa mbere kuanzia huko Rusizi ya kwanza ukageza neza aho twari duhekera twabaga ubwoko bwacu, mpaka pahali tulikuwa sisi kabila letu, kugeza Imirimba n'Inganje, mpaka huko Nganji, ugatambuka ukagera muri Byura, nenda mpaka Byura.
nta burinzi na bumwe bwahabaga bwo kuturinda. Hakukuwa na hata na usalama mmoja wa kutulinda. Uretse uburinzi bw'Imana gusa. Ingalau tu ni usalama wa Mungu. Mungu. Ico gihe twari turinzwe n'iki? Ati huo tulikuwa tunalindwa na nini? Twari turinzwe n'umugambi w'Imana yari dufite. Tulikuwa tunalindwa na mpango wa Mungu aliyokuwa juu yetu. Hanyuma ibintu bihindukiye. Alafu vile mambo yamebadilika. Vita zikaja. Politiki irahinduka. Siasa ikabadilika. Benshi bijira igisirikare. Watu wengi wakaiga serikali. Tangira kugira abasirikare n'abapolisi. Tukaanza kuwa na maaskari pia na polisi. Uburinzi bubabwinshiyeho. Halafu sasa usalama ukaingia. Umutekano mu kuburinji. Usalama mdogo ukaingia. Ukuvuga ko twapfuye cyane aho twavuze ko tushaka kwirinda. Tumekufa sana zaidi tuliposema tunataka kujilinda. Kujilinda si vibaya. Na hata kujipigania si vibaya. Lakini wakati wote ukifanya kile unachokifanya, Mungu muweke mbele ya yale unayoyafanya. Ndio maana mwandishi alisema, akasema kama si Mungu angelilinda, kama si Mungu angelilinda, ngo abarinzi babera maso busa, walinzi wangelikuwa macho bure. Kama si Mungu angelilinda jiji, bariya bose baurinda ngo babera maso, hao wote ambao wanalinda ni bure tu. Ukuvuga ko abantu ni babeho, watu waweko, ariko bashireho imani, lakini waweke Mungu mbele kwanza. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Yusufu ngo arota izo nzozi, akaota ndoto hizo. Aravuga ngo yabonye imiba, akasema ameona mganda ngo yabene data bose, ya ndugu zake wote, yabene data bose, ya ndugu zake wote. Intambara zose aho zitangirira, vita mahali zinaanzia, zitangirira muri bene data, zinaanzia kwa ndugu, zitangirira mu tubani, zinaanzia kwa wale tunaokaa nao, zitangirira mu turi kumwe, zinaanzia kwa wale ambao tunakaa nao, zinaanzia kwa wale tunashiriki pamoja. Kwa nini shetani anapitia kwa wale ambao tunaomba pamoja? Wale wa ndugu, wale ambao ni sisters zetu, wale ambao ni wazazi, nibo bakuzi cyane, ndio wanakufahamu zaidi. Umwanzi ashaka gutera, adui akitaka kukupiganisha, akenera kwinjira, anataka aingie mu ntege nke zawe, kwa ule udhaifu wako, kandi ntege nke zawe na udhaifu wako ntabwo zishobora kumenywa n'umuntu utakuzi. hauwezi kujulikana na mtu ambaye hakujui. Ni ukuvuga ko umuntu ukuzi, mtu ambaye anakujua, ni uzi ntege nke zawe, ndiye anajua udhaifu wako. uwo uzi ntege nke zawe, huyo anayejua udhaifu wako, akamenya n'imbaraga zawe, na kujua nguvu zako, akamenya aho uburinzi buri, na kujua mahali usalama ulipo, aho uburinzi butari, na kujua mahali hakuna usalama. Umwanzi azaca muri wa wundi ukuzi, adui anaingia kwa yule ambaye anakujua, kugira ngo akurasa gutunguye, ili aweze kukushuti akikushtua. ngo bene se, ndugu zake, ngo bababazwa n'izo nzozi, wakahuzunishwa na ndoto hizo, ngo bakomeza kubabara, wakaendelea kuhuzunika. ubwa kabiri kandi, pili tena, ngo abone ukwezi n'inyenyeri, akaona nyota pia n'izuba na mwezi na jua, ngo byikubiti imbere ye, kaanguka mbele yake, ngo bongera kandi kubabara, wakaweza tena kuhuzunika. ariko biriya yavuze ngo ise Yakobo, lakini baba yake Yakobo, kwa magambo yose Imana yeretse Yosefu, kwa maneno yote ambayo Yusufu ameonyeshwa, ngo yabitse mu nda yahoraga yibuka ibintu, ameendelea kuyahifadhi, akiendelea kuyakumbuka tumboni mwake. Dufite ibibazo bikomeye cyane, tuna shida kubwa sana, abantu badakira abavyeyi basenga, watu ambao hawana wazazi wa kuomba. Mbabwire abana bari hana abantu bose, naje ndi umwana, watoto, hata mimi ni mtoto, ariko cyane abantu bakiri bato, lakini watu hususan ambao ni wadogo, mufata igihe cyo gusengera abavyeyi banyu bakizwe, tukua muda wa kuombea wazazi wenu waweze kuokoka. Iyo umuvyeyi akishijwe, kwa maana mzazi akiokoka, basababera itara ryakira umuryango, wanakuanga taa ya kuwakia jamii. Yosefu yararose, Yusufu ameota, bene se bamutekereza nabi, ndugu zake wakamfikiria vibaya, kugeza n'igihe bagambiriye kumugira nabi, mpaka hata wamekusudia kumfanyia vibaya. Ariko Yakobo umuvyeyi wiwe, lakini Yakobo ambaye alikuwa mzazi wake, yari yarabitse rya sezerano ry'Imana yavuze kuri Yosefu, alikuwa hifadhi hilo agano la Mungu kwa Yusufu, mu mutima we, akaliweka moyoni mwake, ngo yahoraga aritekereza, alikuwa analitafakari asubuhi. Ico bivuga niki? Kwa lugha zingine inasemaje? Ngo yahoraga asengera Yosefu kugira ngo Imana yavuze kizasohoka, alikuwa anamwombea Yusufu ile kila Mungu alichokisema kiweze kutimia. Abavyeyi mufite inshingano zo gusengera abana babo, wazazi mna jukumu za kuweza kuombea watoto wenu. Hari ibyo abana batokora, kuna yale ambayo watoto hawawezi wakayafanya, itakumva ngo ikore, na kuna yale Mungu hawezi kusikia na kufanya, ariko ishobora kuzumvika bihagaciriye umuvyeyi abivuze, lakini Mungu anachukulia kwa maana akisikia mzazi akisema. Niyo mambo abavyeyi dufite responsibility zo gusengera imiryango, ndio maana wazazi tunayo jukumu ya kuombea watoto wetu. Abantu badasengera imiryango yao, wale ambao haombei jamii zao, sinababesha muri mukaga, si wadanganyi, mko kwenye hatari kabisa. Iyo abavyeyi bapfuye, wazazi wakifa, hanyuma abana, alafu watoto, biroroha cyane kwangirika, ni rahisi sana kupotoka. Ariko iyo abana harimo abana bangiritse, lakini kukiwa na watoto waliopotoka, ariko abavyeyi, lakini wazazi ari ryo zuba n'ukwezi, na wao ndio jua na mwezi, iyo bakiri bazima, wakiwa wako sawa, ukuvuga ko baramurika, wanamulika. Izuba n'ukwezi, jua na mwezi bizabimurika, hari umwijima ugahunga, inamulika kuliko na giza, na mama wawe na papa wawe, mama yako na babako, niryo zuba, hao ndio jua, niwo muco, wao ndio nuru, usumurika hacuza umwijima mu bana, ambayo inamulika kwa watoto gizani, hanyuma abana bakaba ahantu hamuritse,
alafu watoto wanakaa mahali kulikomulikwa, amagambo yawe ashobora kuba urumuri mu rubyaro rwawe, maneno yako yanaweza kuwa ni nuru katika jamii yako, ibikorwa byawe bishobora kuba urumuri mu rubyaro rwawe, matendo yako yanaweza kuwa nuru katika uzao wako. Abana benshi bangirika kubera kubura uburezi, kuna watoto wengi ambao wanapotoka kwa ajili ya kukosa malezi. Wewe ugifite ababyeyi bose bakiriho, ndio maana wewe ambao una wazazi wote wakiwa hai, Imana kugira ngo ababyeyi bazarame, omba Mungu ili wazazi wako waweze kukaa siku nyingi na waweze kukaa siku nyingi wakiokoka, ili waweze kutuombea. Yakobo ngo ayo magambo yabikamo, maneno hayo akaweka moyoni mwake. ngo yahoraga asengera Yosefu, alikuwa anaendelea kumwombea Yusufu kugira ngo Imana yavuze, ili alichokisema Mungu, umugambi w'Imana, mpango wa Mungu uzasore kuri Yosefu, uweze kutumia kwa Yusufu. Bwana asifiwe sana. Asifiwe Yesu. Tueleze Imana icyubahiro. Bwana utukufu. Haleluya. Haleluya. Wewe wisuzuguraga wa muvyeyi we, wewe unayejidharau mzazi, wumva ko ngo abana bawe barakuze ngo bazisengera, sikia kuwa watoto wako wamekuwa watajiombea. Nta mwana uzukura ku muvyeyi, hakuna mtoto ambaye anakuwa kuliko mzazi, habe nubwo ushobora kugira imyaka 56 hata uwe na miaka 50 na ngapi na ngapi, ariko ugeze imbere y'umuvyeyi stile no muvyeyi wawe, lakini ukifika mbele ya mzazi bado anabaki kuwa mzazi. Kandi harifu hashobora kugufuhira rigakora rikagira, na kuna baraka anaweza kukutamkia na inaweza kufanya. Abagifite abavyeyi mubasabire cyane, wale ambao wana wazazi waombeeni baraka kabisa, kandi igihe ubasabira kuramba, na ukiwaombea kuishi siku nyingi, uzosabe n'Imana kugira ngo azarambane na Yesu. Omba Mungu aweze kuishi na Yesu, azakomeza jane na Yesu, aendelee kutembea na Yesu, kubera umuco, kwa maana nuru uzumurikira urubyaro, nuru inamulikia uzao kutoka kwa wazazi. Iyo generation, ikiwa uzao, kugira ngo generation ibashe gukomera, ili uzao uendelee kushikamana, ibashe gukomera kubaho, ili baraka iendelee kuwa kwa jamii, mubavyeyi haturuka ibintu bibi, kwa wazazi kutatoka mambo mawili, kandi bigira impact cyane ku muryango, na ambayo inaweza kuwa na madhara sana kwa jamii. Kwanza, mubavyeyi haturuka umugisha, kwa wazazi kutatoka baraka. Uri umuvyeyi, ukiwa mzazi, hari umugisha ushobora kwifuriza abana bawe, kuna baraka unaweza ukatamka kwa watoto wako, umugisha ukaba generation, na hiyo baraka inaendelea kuwa ni kizazi kwa kizazi na kuendelea kuwa pale. Pili, abavyeyi wazazi bafite gutanga umuvumo ku rubyaro, wanaweza ukatoa laana kwa uzao wao. Hari abana benshi bavumwe n'abavyeyi, kuna watoto wengi ambao wamelaaniwa na wazazi. Niyo mpamvu biritubwira ngo, ndio maana Biblia inasema ngo nimba ushaka ko iminsi yo kubaho kwawe yiyongera, kama unataka siku zako za kuishi ziongezeke, ngo uzubaha abavyeyi bawe bakuzaa, endelea kuheshimu wazazi wako wanaokuzaa. Turambivuga cyane hanga, wanga nasema mara nyingi hapa, umuvyeyi ntaba mubi, mzazi si mubaya. Imyizerere y'umuvyeyi nawe nubwo yatandukana, imani ya mzazi hata iwe tofauti, ariko ndishobora gukizaho ico bita umuvyeyi, lakini haiwezi kutoa kuwa mzazi. Nashaka mwizoga, awe ni mlevi, nashaka bumurozi, awe ni mchawi, nashaka bumujura, awe ni mwizi, ariko ishaka kwivuga, lakini ukitaka kujisema, ntabwo uzuvuga ngo data n'umurozi, ukijitambulisha usemi babangu ni mchawi, mama n'umurozi, ama mamangu ni mchawi, kandi ndi wareka kuvuga abavyeyi bawe, na uwezi kukosa kusema wazazi wako, habe n'ubwo bivugira mu ruhame rw'abantu, hata kama uwezi usema kwenye umati wa watu. Hari office uzinjiramo, kuna ofisi ambayo utaingia, ikaba ngombwa ko bagusaba ico bita identity zawe, alafu waweze kukuomba uraia wako, kandi iyo bisaba identity, na wakikuomba uraia, nukuvuga ko na mazina yawe, majina yako, na mazina y'abavyeyi bawe, majina ya wazazi wako. Bivuga ikirere, inamaanisha nini? Ntabwo kwiyonkoraho abakuza, huwezi kujiondoa kwa walio kuzaa. Abavyeyi stili n'abavyeyi, wazazi bado ni wazazi, bovamwe umuvumo, watoke laana, bovamwe n'umugisha, wanaweza wakatoka baraka pia. Ariko Yakobo, lakini Yakobo, zasoma amateka ya Yakobo na Yosefu, soma historia ya Yakobo na Yusufu. Ngo Yakobo ngo yakundaga Yosefu, alikuwa anampenda Yusufu ngo kuruta abandi bana biwe bose, kuliko watoto wake wengine wote. Ngo zagezaho ilifika pahali bamusoneshereza ni kanzu, hata akaweza hata kumshonea kanzu utandukanye n'abandi, ambayo ni kanzu tofauti na ya wengine. Birashoboka ko tutosoneshereza abana imyenda itandukanye, inawezekana tusiwashonee watoto mavazi mbalimbali, mu mitima y'abavyeyi, lakini moyoni pa wazazi hari ibanga ry'umuvyeyi, kuna siri ya mzazi n'abana yivyariye, na watoto waliowazaa. hariya mu mutima rero, hapo moyoni, ni umuvyeyi asoneshereje umwenda wo kwambika umwana, ndipo mzazi aliposonesha nguo ya kumvalisha mtoto. Hariya ni umuvyeyi, hapo ndipo mzazi azavuga ngo nkunda Yosefu, anasema nimpenda Yusufu sana, nubwo abandi mbakunda, hata wengine kama nawapenda, ariko Yosefu ndamukunda, lakini Yusufu nampenda zaidi. Kandi Biblia ngo Yosefu, na Biblia inasema Yusufu na yeye yakundaga abavyeyi biwe cyane, alikuwa anawapenda wazazi wake zaidi, ngo kanabubaha, na alikuwa anawaheshimu, ntabwo yigeza kosera n'umunsi n'umwe, hajawahi kuwakosea hata siku moja. Igihe cyose ngo bakubaganaga abana, wakati wengine walikuwa wanaanza akabwira se, lakini yeye alikuwa anaambia babake, ati ba Rubeni bakoze, anaambia Rubeni wakimefanya hivi, ati ba Yuda hari ukuntu bakubagana, akina Yuda kuna vile wamefanya, ngo bituma Yosefu, ikamfanya Yusufu ngwasha mu mutima wa Yakobo, aingie moyoni pa babake. Yusufu ngwasha mu mutima wa Yakobo, akaingia moyoni pa babake. Bwana asifiwe sana. Asifiwe. Abavyeyi, wazazi ni responsibility zacu, wana jukumu zo kumurikira abana bacu, kuweza kumulikia watoto wetu. Umuco
nuru umugisha na baraka uzabafasha ambayo itawasaidia urubyaro rwabo kwa uzao wako wa kila siku. Hari ibintu bigera kuri bitatu. Kuna vitu kama 3. Turi kumwe? Tuko pamoja. Turi kumwe? Pamoja. Mugambi w'Imana ntushobora kuyoba. Lengo la Mungu haiwezi kupotea. Tushobora kuyoba. Haiwezi kupotea. Habe nubwo mwovukana muri ijana. Hata mzaliwa mkiwa 100. Habe nubwo ushobora kuba muri Nairobi. Hata ukae katika Nairobi. Biravuga muri statistique. Nasema katika statistic. Nairobi irigwamo milioni 12. Nairobi inakaa watu kwa siku milioni 12. Ngira ngo niko wenda abantu bashaka kuba bizi. Ni kama watu ambao wanafanya utafiti. Biravuga ngo Nairobi umunsi umwe gusa. Nairobi kwa siku moja. Ngo Zaire irigwamo milioni. Inazunguka watu milioni ngo 12. 12. Izo milioni 12. Hao milioni 12. Ziruta umubare mwinshi w'ibihugu bimwe na bimwe. Ni inashinda orodha ya watu wa nchi moja. Abo bantu iyo milioni 12. Hiyo milioni 12. Na abahirigwa bataha. Ni wale ambao wanashinda wakienda. Hatarimwe abatuyemo. Bila wale ambao wanakaa huko. Uzareba bano bene data. Angalia hawa ndugu. Bwana asifiwe sana. Asifiwe. Uzusanga umuntu avana kura kaza gukora hano mu mujyi. Unapata mtu anatoka Nakuru anakuja kutumika hapa Nairobi. Abandi bakava za Busia bakaza. Wengine wanatoka Busia na kukuja. Ndio mambo biza byatangaza imodoka zicara zicana. Ndio maana gari zinapita na pitanya. Kuvuga ko iyo ni kazi ni kazi. Huku kazi ni kazi. Bwana asifiwe sana. Amen. Akazi na kazi. Kazi ni kazi. Bwana asifiwe sana. Asifiwe. Yosefu ndamukunda cyane. Yusufu nampenda sana. Bwana asifiwe sana. Asifiwe Yesu. Zoeleza Imana icyubahiro. Pe Bwana utukufu. Twenka abazunguzi biganza. Punge Mungu mkono. Erega mani ibyo ntekerezaho. Nibzigiciro cy'isi. Inzira zanze niwe uzimenya. Haza kwifuza kwaje. Erega mani ibyo ntekerezaho. Nibzigiciro cy'isi. Inzira zanze niwe uzimenya. Haza kwifuza kwaje. Hallelujah. Hallelujah. Doere simani cywaye. Pe Bwana utukufu. Hallelujah. Hallelujah. Umugambi w'Imana ico narisha kuvuga niki? Lengo la Mungu kile nilichokuwa nikitaka kusema. Ntabwo Imana ishobora kwitiranya ibyo yakubwiye ngo bisoreze kundi muntu. Mungu hawezi kujidanganya kwa yale aliyokuambia na kuyatimiza kwa mtu mwingine. Nimba ari Yosefu vukana n'abandi bose 11 ni Yosefu Imana izabisora. Kama ni Yusufu anayezaliwa na ndugu zake wengine wote Mungu atatimiza. Humura muvandimwe. Mungu usijali. Nubwo ushobora guhura na challenge ni. Hata upatane na mabaya mengi. Nubwo ushobora kuba uri mutsuka baho wavukiye ukaburi no mu kindi gihugu. Hata uwe umehama kwa nchi uliyokuwa umezaliwa ukahama. Ijisho ry'Imana ko rirakureba. Jicho la Mungu linakuangalia. Igihe cy'Imana ni cyagera. Kati wa Mungu ukifika. Imana izasohoza ibyo yavuze ku buzima bwawe. Mungu atatimiza aliyosema kwa maisha yako. Imana si nk'imodoka. Mungu si kama gari. Imodoka iziyoba cyane. Gari wanga inachoka sana. Abantu wenda bataratwara imodoka n'abandi babizi. Watu ambao wanajua kutembeza gari. Iyo ushiramo ico bita ngo ni GPS. Kuna wale unaweka GPS. GPS zikuyobora utazi ikakujana. GPS inakuongoza mahali. Jewe ninayo yandigishiyo no muji kumenya umuji wa hano Nairobi. Naye ndiyo imeniongoza kujua jiji hili Nairobi. Sinari mpazi. Kwa maana sikuwa najua. Kandi ntibyari byoroshe kuzanjana umuntu ugenda unereka hano. Na si rahisi kumpeleka mtu akinionyesha pahali. Zatumyesha muri GPS. Nimeweza kuingia kwa GPS. Abantu babaje hanze. Watu ambao wanaenda ngambo. Uzamugenda muzu tuntu tumwe na tumwe. Nenda mkijua vitu moja moja. GPS nizi kuyobora. Ndiyo inakuongoza. Nizi kubwira ngo ahugeze. Inakwambia hapa umefika. Imbere yawe muri mitazi 200. Mbele yako kwa mita kama 200. Hariho roundabout. Kuna roundabout. Hari imihanda igera wenda kuri 5 cyangwa ingana. Kuna barabara kama 5. Ariko wewe. Lakini wewe urazenguruka iyo roundabout. Utazunguka iyo roundabout. Urangiza kuzenguruka. Ukimaliza kuzunguka. Ngo ntutaninge left. Usiende kushoto. Ahubwo nguje right yawe. Bali uende kuume kwako. Ikibazo rero cha GPS ni iki? Shida ya GPS. Umuntu utazi Icyongereza ntashobora kumva. Mtu ambaye hajui Kiingereza hawezi kujua GPS. Ivyo rero bisaba iki nabyo? Hiyo inaomba nini? Bisaba ko mwiga n'indimi. Inafaa pia msome ndimi. GPS ntabwo ari Kiswahili. GPS si Kiswahili. Isivuga Igifaransa. Haisemi Kifaransa. Isivuga Icyongereza. Inanena Kiingereza. Kandi aho tuba turwanira kuja. Pahali tunakimbilia kwenda. Ni GPS gusa zikora. Ni GPS zinafanya. Kandi nazo zigakora mu rurimi rw'Icyongereza. Nazo zinafanya kwa Kiingereza. Kandi GPS na GPS tizisubiramo. Hairudi. Wewe ugomba kwiyaranja. Wewe uwe tayari. Ukaburi maso cyane. Uwe tayari sana. Iyo kavuze. Ikisema. Kandi nagakobwa. Nani kabinti? Ntabwo ari umugabo. Si mume. Ni umugore. Ni mke. Numva nibo basabaranga cyane. Wao ndio wanakuwa wakali sana. Abagore hari ukuntu
bonyine bitera jam. Kuna vile wanajiletea jam. Hari n'ukuntu umuvugisha. Kuna vile unamzungumzia. Iwe agahita yumva ko wamusuzuguye. Yeye anasikia umemdharau. Akaba yuvugira hejuru cyane. Anasema akiwa juu sana. Anyway, aba mama ni beza cyane. Mama ni wazuri sana. Icyo nashatse kuvuga niki? Kilichotaka kusema. Uzushiramo GPS. Weka GPS. Ariko bikanga hakabuguyoba. Lakini hata kuna mahali unapotea. Indege zizaziyoba. Ndege zinapotea. Ziri mu kirere. Zikiwa angani, igihugu zishaka kujamo, nchi zinataka kwenda, zikitura mu kindi gihugu, zinaanguka kwa nchi nyingine. Ariko umugambi w'Imana, lakini lengo la Mungu, w'Imana yavuze kuri wewe, alichokikusudia Mungu kwa maisha yako, Imana yagambiriye ku buzima bwawe, alichokikusudia Mungu kwa maisha yako, bene wanyu bohaguruka, hata ndugu zako wasimame, igihugu tuyemwo cyo haguruka, hata nchi isimame, nubwo umuturanye bose bohaguruka, hata mnaokana wao wasimame, nubwo Satani n'abadayimoni, hata ibilisi na mapepo guhaguruka kwitanga umugambi w'Imana, wasimame kuzuia lengo la Mungu. Imana yavuze kuri wewe, alichokisema Mungu kwa maisha yako, Imana izagisohoreza kuri wewe, lazima Mungu atakitimiza kwa wewe, kandi izagisohoza bose babiri, na atakitimiza wote wakiangalia. Tani waambie neno hili ndugu zangu, Imana izadusohoreza ibyo yavuze, Mungu atakutimizia aliyoyasema. Abaturwanya bose barapfuye cyangwa wakati wale wanaotupiganisha wamekufa wote. Imana izadusohoreza icyo yavuze, Mungu hatatutimizia alichokisema. Igihe Satani yakijijwe, kwa wakati ibilisi ameweza kuokoka, Imana izasohoza icyo yavuze ku buzima bwawe. Mungu atatimiza alichokisema kwa maisha yako. Satani na wadayimoni, Shetani na mapepo bakirimo bacura umugambi wo kurwanya icyo Imana yasohoje, wakiendelea kupanga mbinu za kuweza kupiganisha alichokisema. Imana yasohoje uyu munsi, alichokitimiza Mungu siku ya leo, Imana izigisora muri envelope yayo, Mungu anakitoa kwenye bahasha lake. Inama ya Satani iteranye kugira ngo irwanye kigimana na kikao cha ibilisi kikikaa ili kipiganisha alichokitoa Mungu. Kandi muri bimwe nkundira Imana, na mojawapo ya ambaye nampendea Mungu, nuko Imana izibisohoza, ni kwa maana Mungu anatimiza ababirwanije bagihari, na wale ambao wanapiganisha wakiwa hai. Imana yavuganye nawe icyambere Imana ntizibesha abaririmbyi, icyakabiri gira imbabazi, icyagata ubwayo. Ahandi Imana izishira imbaraga ziruta ahandi hose, pahali Mungu anawekeza nguvu zake kuliko mahali kwingine. Ahandi Imana izibambisha mahema y'abamarayika kugira ngo bakugote, pahali Mungu anaweza kuleta malaika ili wakuzunguke. Ni ku muntu ufite ijambo Imana yamuvuze, ni kwa mtu ambaye ana neno Mungu aliyolena kujua. Iyo hari umuntu ufite isezerano ry'Imana, ikiwa kuna mtu ambaye ana agano na Mungu, Mungu hawezi akasahau, hawezi akakuashiria. Mungu analeta special force, ingabo zizi kulinda, ili zile zinazojua kulinda. Anasema huyu mulinde sana, kwa maana kuna kile ambacho nitamfanyia. Kuna kile Mungu atakutumikisha ndugu yangu, kuna kile Mungu anacho kwa maisha yako ndugu yangu. Usiweze kuogopeshwa na yanayokuogopesha. Muhumure, intambara ntizishobora gukiza mu mugambi w'Imana. Vita haziwezi kuondoa lengo la Mungu. Intambara ntizokiza mu mugambi. Vita haziwezi kupiganisha lengo la Mungu. Inzara ntiyokiza mu mugambi. Njaa haiwezi kupiganisha lengo la Mungu. Kuburara ntibyokiza mu mugambi. Kulala njaa haiwezi kutoa mpango wa Mungu. Kwambara ubusa ntibyokiza mu mugambi. Kuvaa uchi haiwezi kutoa mpango wa Mungu. Imana ireba umuntu. Mungu akimwangalia mtu, imureba muri physically, hamwangalii hivi kwa maumbile. Ireba umuntu ngo ni muremure, hamwangalii mtu eti ni mrefu. Habireba umuntu ngo ni mugufi, hamwangalii mtu eti ni mfupi. Bwana nizikangwa n'inzobe z'abantu. Mungu hawezi kutula na uweupe wa watu. Mungu hawezi kuogopeshwa na uweusi. Eti ana pua kubwa, eti wengine ana refu. Mungu kama ana wewe katika mpango yako, haangalii vile watu wanaangalia. Mungu anamwangalia mtu kwa lengo lake, na anakitimiza alichokisema, bila kujali familia unayozaliwa, bila kujali kiume chako, bila kuangalia wewe ni mweupe ama ni mweusi. Mungu akamchagua Daudi, akamchagua katika ndugu zake. Samuel nabii wa Mungu, Mungu ndiye alikuwa amemtuma, akamtuma kwa Esau. Lakini alipowasili, akamwambia Isai, ita vijana wako. Isai akawaita vijana wake wote vile walivyokuwa, lakini Daudi hakuweza kumuita Samuel. Naye akajizania kama mtu, akaangalia akina Eliabu, walikuwa ni waume ambao wana kimu kabisa, wale ambao walikuwa na mwili. Samuel akasema inawezekana ni huyu. Lakini Mungu akamwambia siangalii kama watu, siangalii kama watu, mimi naangalia kama Mungu. Asifiwe Mwokozi.
Mungu akamwambia wewe, kwa maana umeanza kuangalia na macho hii ya mwili, hamtakula, hautakaa, mpaka wakati yule ambaye ninaye kwa lengo, mpaka atoke kwenye huko malishoni, mpaka Daudi aletwe mpaka hapa. Mugambi w'Imana ntiwaburizwamo, abanzi bose bahaguruka, icyo Imana yagambiriye kuri wewe kizasohora. Icyo Imana yagambiriye kuri wewe kizasohora. Imana iramubwira ngo ntakurya nta lunch. Mungu akamwambia hakuna chakula. Hari biza bihagarara kubwa. Kuna yale anasimama kwa ajili yako. Hari abimana izihagararisha batabishaka. Kuna wale Mungu anasimamisha wasipotaka. Hari abimana izicamwe batabishaka. Kuna wale Mungu anaweza akawapitilishia bila kutaka. Si ngombwa ko abantu bose bakumva ibyo ukora. Si lazima watu wote wasikie yale unayofanya. Habe Mungu batokumva ibyo urimo. Hata kama wasisikie yale unayoona nje. Ijuru ryumva ibyo urimo. Lakini kama mbingu inaelewa. No murimo w'Imana kumvisa abantu. Ni kazi ya Mungu kusikiza watu. Imana ni kwemera. Mungu akikukubali, automatically zakwemeza abantu. Atawakubalisha watu pia. Cyo mwamenya ko abantu bateye gute. Kila ambacho mtajua kwa watu ni hivi. Hari abantu bakwemerera ku mutima. Kuna watu ambao wanakubali kwa moyo. Bemezwa n'Imana yakoze ku buzima bwabo. Wanakubali kwa kile Mungu alichokifanya kwa maisha yako. Ubugome Satani yababitse. Lakini kwa ubaya ambayo Ibilisi ameweka ndani yao, wanashobora kwatura, naweza kutamka ikiza kikuganaho. Kizuri ambacho kinakujilia. Aha kumunwa. Hapa kwa mdomo. Bakuvuga nabi. Wanakunena vibaya. Bakagusebza. Na wanakusengenya. Ariko imitima yao. Lakini moyo yako ibahamiriza ukuri kose. Inawaambia ukweli yuko bahe barwanya Imana. Ya kuwa wanapiganisha Mungu. Dore Imana icyubahe. Bwana utukufu. Imana yagambiriye kuri wewe kizasohora. Imana yagambiriye kuri wewe kizasohora. Umugambi w'Imana ntiwaburizwamo, abanzi bose bahaguruka, ibibazo nazo bikiyongera. Imana yagambiriye kuri wewe kizasohora. Umugambi w'Imana, lengo la Mungu ku muntu Imana yaremye, kwa mtu Mungu aliyemuumba. Imana izibye zatubwira. Mungu anajua mema atakayotufanyia. Kandi ngwivzigambiriye kutukorera. Na yale ambayo anakusudia kutufanyia ni byiza, ni mema si mabaya. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Ni byiza, ni mema. Hari ibintu bitatu. Kuna vitu tatu gomba kwirinda cyane gutakaza, ambazo unafaa kujihadhari kupoteza mu gihe cyose uzaba uri mu ntambara. Wakati wote ukiwa vitani. Hari ibintu bitatu gomba kwirinda. Vitu vitatu ambazo unafaa kujihadhari. Ibi bintu ko ari bitatu. Hizi tatu. Amen. Amen. Uzabirinde cyane mu gihe uzaba uri mu ntambara. Linda sana ukiwa vitani. Kandi ibi nibyo Yosefu yakoze. Haya ndiyo Yusufu amefanya. Yarinze byinshi. Amelinda mengi. Ariko yari afite principal. Lakini alikuwa na ya muhimu. Yari afite intwaro. Alikuwa na silaha. Atataga hasi. Bayo hakuwa anatupa chini. Nizo zitatu ngiye kubabwira. Ndizo nataka kuambia. Bintu bitatu zirinda gutakaza mu gihe uri mu kazi. Vitu tatu ambazo utajihadhari kupoteza ukiwa vitani. Mu gihe ibibazo bizaba bikugose. Wakati matatizo yatakuwa yanakusumbua. Iyo utakaje bino bintu bitatu. Poteza vitu hizi tatu. Uja hirya y'umugambi w'Imana. Unaenda nyuma ya mlango ya lengo la Mungu. Uja hirya y'umurongo w'Imana. Unaenda nyuma ya mstari wa Mungu. Icyambere. Kwanza. Biravuga ngo usirinde. Jihadhari. Kugambirira. Kukusudia. Kuzihorera. Kuweza kulipisa kisasi. Mu gihe. Kwa wakati. Uzaba ufite uburyo. Utakuwa na fursa. Guwakugiriye nabi. Ya yule ambaye amekutendea vibaya. Ndasubiramo. Tarudia. Imana nigira ikikora ku buzima bwawe. Mungu akiwa na kila akifanya kwa maisha yako. Imana nikugirira neza. Mungu akikubariki. Imana nisohoza umugambi wayo ku buzima bwawe. Mungu akitumiza mlengo lake kwa maisha yako. Ikintu cyambere usirinda mu buzima. Kwanza utakajojilinda. Usirinde kwihorera. Jihadhari kulipisha kisasi. Usirinde kugirira nabo wakugiriye. Jihadhari kumfanyia vibaya aliyekufanyia vibaya. Usirinde kugirira nabo wakugiriye nabi. Jihadhari kumfanyia vibaya aliyekutendea vibaya. Nushaka gukora. Ukitaka kufanya ikintu cyambere ugomba gukora cyambere. Kwanza utakachokifanya. Chiza kuruta ibindi byose. Kwanza cha muhimu. No kuruta abandi bose. Kuliko wengine. Uzagiriye neza umuntu wakugiriye nabi. Tendea mema aliyekutendea vibaya. Icyo gihe nikigera. Wakati huo ukifika. Imana ikabona ko ari wewe. Mungu aseme ni wewe. Igomba gucisha mu gisubizo cha runaka. Ambaye anaweza kupitisha jibu la fulani. Kandi runaka ari wigeza kugirira nabi. Na fulani ndiye amewahi kukutendea vibaya. Uzirinde kugirira umuntu nabi wakugiriye nabi. Jihadhari kumtendea mtu vibaya aliyekufanyia vibaya. Yechawe nikigera. Wakati wako ukifika. Uzamugiriye neza. Mtendee vema. Nubwo yakugiriye nabi. Hata kama amekufanyia vibaya. Werese Imana icyubahe. Bwana utukufu. Iyo Kalivari. Iyo Kalivari. Iyo Kalivario.
umuntu wageze Kalivari, mtu ambaye amefika Kalivari haza yihorera, hawezi kulipisha kisasi. Ninga narababwiye ngo kwihorera gukomeye. Jumapili nimewaambia kulipisha kisasi ya ajabu. Nukubabarira umuntu wakugiriye nawe. Ni kumsamehe mtu aliyekutendea vibaya. Yategereje kumugirira nawe. Wakati anangojea umtendee vibaya. Isikeni yabagira neza bavana. Dunia inahitaji wale ambao wanatenda wema. Imiryango yacu ikeneye abagira neza. Jamii zetu zinahitaji watakaotenda mema. Itorero rikeneye abagira neza. Kanisa linahitaji watakaotenda mema. Twabona hehe? Tutaweza kupata wapi? Farao niko yavuze. Farao amesema hivyo. Aravuga ngo twabona hehe? Kasema tutapata wapi? Ngumugabo nk'uyu. Mmekama huu. Ngo usuye umwuka w'Imana. Aliyejaa Roho wa Mungu. Kandi ngo usuye ubwenge. Na aliyejaa hekima. Ufite no kwitonda. Ambaye ana utulivu. Twamubona he? Tutamtoa wapi? Yeye twamubona. Ni wapi tutamtoa? Mu gihugu cyose. Kwa nchi yote. Yeye twabona umugabo. Ni wapi tutampata mume kama huyo? Umugabo wari uzuye kubabarira kose. Bali kwa amejaa na kusamehe kila mara. Utarigeza bikinziga. Ambaye hajawahi kuweka ubaya moyoni mwake. Yusufu. Ntabwo yigeza bikinzika zabe. Hajawahi kuweka ubaya kwa watu, kwa ndugu zake. Na ndugu zake. Musi umwe ngo baramuhushiye kumwica. Siku moja wali karibu wa Mungu. Ngo baramufashe. Wamemshukua. Na biriya byose nawe biza bikuba. Na hayo yote ambayo yanakufikia. Bamufata ngo bafite imigambi yo kumwica. Kulia wakiwa na lengo la kumwangamiza. Umwe ngo arababwira ngo yeye. Mmoja akawaambia. Mureke tureke kwishira amaso ya mwene data. Tusijiweke damu. Bali ngo hano hari icobo, hapa kuna shimo, mureke tumutere muri kino tumrushie kwenye shimo hili. Sibuzi inyamaswa zinkazi zamuri, angalau mnyama wakali wa ariko twebwe twikize ya maraso, lakini sisi tusiweze kumwanga damu. Mane himbazo. Amen. Ntibamenye ku mugambi w'Imana. Hawakujua lengo la Mungu. Ntabwo uzusiga umuntu. Oya. Haiwezi kumzika mtu. Umugambi w'Imana. Lengo la mtu la Mungu. Imana yavuze ikintu. Kwa mtu ambaye Mungu amemnenea vitu. Usujimbere y'ibibazo birwanya wa muntu ufite umugambi w'Imana. Inaenda mbele ya matatizo ya mtu huyo ambaye ana mashida. Aho tugera. Pahali tunafika. Tiwibwira ko ari imbaraga z'Imana zihekera. Usizani ya kwa nguvu za Mungu zinaishia hapo. Imbaraga z'Imana ziri imbere y'ibikugerageza. Nguvu za Mungu zi mbele ya vitu ambazo zinakujaribu. Aho ibikugerageza bikujana. Pahali majaribu yanakupeleka. Tukagira ubwoba. Usijali. Ko biragenda bigusunikira Imana. Yanakupeleka pahali Mungu alipo. Imana ituye hose. Mungu anakaa kila pahali. Kandi bera hose icyarimwe. Na anakaa kila pahali. Aho bakuzigira. Pahali wanakusukumia. Usiwe na uoga. Aho ni Imana iri. Hapo ndipo Mungu alipo. Daudi yaravuze ngo se nahungira Uwiteka he. Ndiye amesema nitamkimbilia Bwana wangu. Nahungira maso yawe he. Nitamkimbilia macho yako. Nubwo naje kuzimu. Hata niende kuzimu. Iriya ngo mu nyanja. Huko chini bahari. Aho nahungura hari. Hapo pia huko. Nubwo ngo noje mu kirere. Hata niende uko angani. Nkaguruka ngigisiga. Na niweze kuruka kama tai. Aho ukuboko kwawe kurahari. Hapo pia mkono wako umefika. Twahungira maso y'Imana. Ni wapi tunaweza kukimbilia leo macho ya Mungu? Ni wapi wakupeleke mahali Mungu aone? Habe nubwo bagushimuta. Hata wakuweze kukuibia. Habe nubwo bagushimuta. Hata wakuibe. Ntabwo bazagushimuta. Hawata kubeba. Bakugeza Imana itari. Wakufikisha mahali Mungu aho basakuroza bagushimuta. Pahali watakubeba wakiwa wamekuiba. Imigambi bazagambirira ku buzima. Na lengo ambazo wanazo kwa maisha yako. Aho bazaba bari bica. Pahali watakuwa wamekaa. Tunama bazaba barimo. Kwa hizo vikao ambazo watakaa. Mungu atakuwa pamoja na wewe. Kandi batabizi. Na bila hata wao kujua. Ico gihe. Wakati kama huo. Mwandishi ameandika. Arabangu intwaro zose baducurira zo kuturwanya. Akasema silaha zote wanazozitengeneza kutupiganisha hazitatudhuru kamwe. Kubera ko turi kumwe n'Imana. Kwa maana tu pamoja na Mungu wa Israeli. Inyuma yawe hari ingabo zishinzwe kukurwanirira zoherejwe n'Imana kwemera ko urengana. Dore Imana icyubahiro. Inyuma yawe hari ingabo zishinzwe kukurwanirira zoherejwe n'Imana kwemera ko urengana. Haleluya, haleluya. Bafata Yosefu wakamchukua Yusufu bamuta mu rwobo wakamrusha kwenye shimo. Baravuga ngo yazishwe n'ibindi. Wakasema huyu afe kwa ajili ya mengine. Lakini asiuawe kwa ajili yetu. Bizakwica. Hakuna kingine kitakachokuua. Nubwo bazahindura inkota zo kukucisha. Hata wabadilishe silaha za kukuua. Nubwo bazahindura imisozi bakucisha. Hata wabadilishe milima ya kukuua. Nubwo bazahindura inama za hata wabadilishe vikao za kukuangamiza. Aho bazakujana hose. Hali watakupeleka kote. Bazasanga Imana hicho. Utapata Mungu akiwa amekaa. Aho bazagushira hose. Hali watakuweka kote. Bazasanga imbaraga z'Imana. Utapata nguvu za Mungu. Haleluya. Haleluya. Simani shubahiro. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Umugambi w'Ihoraho. Farao yarananiwe. Inyanja yarananiwe. Ninde? Ni nani? Ninde? Ni nani? Ninde?
nani Yusufu ngo ntiyigeze azirikana ibibi bamukoreye hakuweza kuweka ubaya uwe waliomfanyia ntabwo yigeze yibuka wamwo hakukumbuka hiyo shimo ntabwo yigeze yibuka Bishimaheli bamuguza amafaranga hajakumbuka wa Ishmaeli waliomnunua pesa ntabwo yigeze yibuka kwa Potifari hajakumbuka kwa kina Potifari ntabwo yigeze yibuka umugore wa Potifari hajakumbuka mkewe Potifari ambaye amemweka gerezani ntabwo yigeze yibuka ya prison hajakumbuka hiyo gereza aliyowekwa ndani igihe yahuye na bene se wakati alipatana na nduguze alichokifanya nini ngo yabagiriye neza amewatendea wema ngo yirinda kubitura inabi bamukoreye hakuwalipisha kisasi bavandimwe tuja mu ijuru ndugu zangu tulienda mbinguni ushaka kugera ku mugambi w'Imana kama unataka kufikia lengo la Mungu mu butayu uzirinde gutekereza bakugiriye kwa jangwa usiwafikiri waliokutendea vibaya cha kabiri pili turi kumwe amen amen duhereze Imana icyubahiro pe Bwana utukufu icyambere Imana ntizibesha oya cha kabiri gira imbabazi Chagati Imana ivugi ubwayo irikurikirani nyakibihumbi icyambere Imana ntizibesha oya icya kabiri igira imbabazi Chagati Imana ivugi ubwayo irikurikirani nyakibihumbi icyambere Imana ntizibesha oya icya kabiri igira imbabazi icya gatatu ijambo rivuga ubwayo irikurikirana imyaka ibihumbi hema Imana izikurikirana anachokifuatilia Mungu yanditse muri Zaburi inaandikwa katika Zaburi yaravuze ngo Imana Daudi amesema Mungu izayicarire bisezerano anaendelea kutazama ibihumbi mara elfu na elfu generation by generation kwa kizazi na kizazi Mana ngo ndizihumaguza Mungu hawezi kufuma macho ntabwo izihunikira Mungu hawezi kusinzia iri mu mugambi wayo ukiwa kwa lengo lake Imana ndishobora guhumaguza Mungu hawezi kufumba macho izirinde icyo yavuze analinda alichokisema kwa maisha yako Bwana utukufu ko guhinduka namba kakugaragara bazakugurisha watakuuza n'ubu hari Abishimaheli baje kugura abandi hano kuna hata Waishmaeli ambao wamekuja kununua wengine hapa hariho na bene Yosefu baje kugurisha abandi kuna hata akina Yakobo ambao wamekuja kuwauza wengine hapa hari abaje kurangura kuna wale ambao wamekuja kununua hari abaje kuranguriza abandi kuna wengine ambao wamekuja pia kuwapea wengine bene se wa Yakobo ndugu zake na Yakobo bagurishe Yosefu ndugu zake na Yusufu bagurishe Yosefu wamemuuza Yusufu bamugurisha kuba Ishimaheli wakamuuza kwa Ishmaeli kandi ngo Abishimaheli bari bagiye he Abishmaeli walikuwa wanaenda wapi ngo bari bagiye mu Giputa walikuwa wanaenda huko Misri kandi Giputa na Misri igereranwa no muzaha inafananishwa na dhambi igereranwa no kwa Shetani inafananishwa na kwa Shetani aba Abishimaheli ni bandi Ishmaeli ni akana nani abafatanya cyaha ni wale ambao ni wanaambatana aba bene Yosefu bene se wa Yosefu ni ambao ni baba yake na Yusufu nabagambanyi ni inshuti za bugufi ni wale marafiki wa karibu hawa bafashe Yosefu wamechukua Yusufu bamuhindura igicuruzwa wakaweza kumfanya kuwa biashara wa Ishmaeli nibo baranguraga abantu wao ndio walikuwa wananunua watu akazi bakora kara kugugura abantu ilikuwa ni kununua watu hanyuma bafata Yosefu wakamchukua Yusufu ngo bamugurisha kandi ku bei ikeya na kwa bei rahisi bamugurishe muri wholesale wakaweza kumuuza bagurisha Yosefu wakamuuza baravuga ngo nagenda azagwiriya wakasema nenda ukaanguke ntibamenya ko umugambi w'Imana hawakujua lengo la Mungu muri hejuru ya Yosefu juu ya Yosefu ntibamenya ko izuba n'ukwezi hawakujua jua mwezi na hejuru ya Yosefu si juu ya Yusufu umugambi w'Imana ntiwaburizwamo n'abanzi bose bahaguruka ibibazo nazo bikiyongera icyo Imana yagambiriye kuri wewe kizasora icyo Imana yagambiriye kuri wewe kizasora Bwana Imana icyubahiro haleluya haleluya abakugambanira bakujana kwa Satani wala ambao wanakuuza kwenda kwa ntacyo bazakora hawatafanya chochote ntacyo bazageraho hawawezi kukufikia bazakugirira nabi watakutendea vibaya ariko ntibazakiza Imana lakini hawatatoa kile Mungu alichokisema wagendanye natwe mu bihe byari bikomeye wagendanye natwe mu bihe byari bikomeye
kabiri uzirinda cyane. Pili ambacho utajilinda zaidi. Mugamba. Turi kumwe? Amen. Turi kumwe? Tuko pamoja. Tema. Kamzihorere. Cha kabiri. Pili. Nguzirinde kwivumburira Imana. Jihadhari kumkasirikia Mungu. Bwana sifiwe sana. Amen. Mugihe uzaba uri mu ntambara nyinshi. Kwa wakati utakuwa kwa vita nyingi. Ubwira Imana ngo ari kuranzi kweli. Umwambie Mungu, je, unanijua? Je, unanipenda? Ni Munkunda ngo ibi bishobora kumba. Kama unanipenda haya anaweza akanifikia. Munkunda kweli ibi bintu woreka bimba. Kama unanipenda haya anaweza akanifikia. Uzirinde. Jihadhari kwivumburira Imana. Kumziria Mungu. Nimba hari icyaha cyatumye Abisiraheli barimbukira mu butayu. Kama kuna dhambi ambayo imefanya Waisraeli waanguke nyakani. Icyaha cha mbere. Dhambi ya kwanza. Nuko wivovoteye Imana mu butayu. Ni kwa maana wamenungunikia Mungu katika jangwa. Ijambo kwivovota. Neno kunungunika inamaanisha maneno mengi. Ariko kimwe gusa. Lakini moja wapo. Ni bivuga ngo inamaanisha ibi ngibi Imana yatubwiye. Huyu Mungu aliyesema. Ntabwo ari byo yaratubeshe. Si haya ametudanganya. Ntabwo ifite amaboko yo kuzabisohoza. Hana mikono ya kutimiza. No, iyo umuntu yivovose. Tu akinungunika. Ningo kuvuga ngo narayobye. Ni kama kusema nimepotoka. Abahanuzi baranyobeje. Hawa nabii wamenipotosha. Ntabwo ari Imana yabivuze. Si Mungu aliyesema. Imana ndi nkunda. Mungu hanipendi. Uzirinde kwivovota. Jihadhari kunungunika. Mugihe uzaba uri mu ntambara. Wakati utakuwa kwa vita. Muri ibyo yaravuze. Mbaje amesema. Aravuga ngo ndacabona ibimbabaza. Kasema nitapata atakayonihuzunisha. Mwumve gukunda Imana izibinyuranye. Sikiliza vile Mungu anasenga cyane kugira ngo uve mu bibazo. Unaomba sana ili utoke kwa matatizo. Uringinga Imana ngo Mana. Unamsihi Mungu. Zageza ryari guhora mu ntambara. Tafika lini kubaki kwenye vita? Zageza ryari guhora mu bibazo. Tabaki lini kubaki kwenye matatizo? Barangoye. Mume amenisumbua. Barangoye. Mke amenisumbua. Abana barangoye. Watoto wamenisumbua. Abaturanyi barangoye. Majirani wamenisumbua. Abavukanyi barangoye. Ndugu wamenisumbua. Na ryari. Na mpaka lini? Ibinduko byabaye too much. Haya amekuwa zaidi. Bwana asifiwe sana. Asifiwe. Amen. Amen. Uramenye uzirinde kuvivumbura Imana. Jihadhari kumziria Mungu katika safari. Haya fiki. Muri aririmba neza cyane. Mbaje akaimba vizuri sana. Ngwizo byose iyo bimeze gutya. Hayo yote akiwa hivyo. Imana ngo ndiziduteguriza ibiziza gusa. Mungu hatuandalie mema pekee. Ndiziduteguriza isosi. Anatuandalia supu. Arikigashiramo agasenda. Lakini anaweka pilipili. Wagakunda. Ukipenda. Utagakunda. Usipopenda. Irashiramo ikirungo. Lazima aweke pilipili. Nagazano bavuga ngo ni kirungo asante. Bana sikia wakisema ni. Sinzi kirungo ile bagaza barungire hakurya. Huko ngambo. Mbali mu Rwanda ni Bukavu. Kama Rwanda ama Bukavu. Ese hano kiraba? Hapa ipo. Kirungo asante ndi muyizabiriya. Kuna hiyo Imana izire kuragukya agahenge kamahoro. Mungu anaachilia amani kidogo. Igashiramo kirungo asante. Na anaweka pilipili kidogo. Muri imza aririmba ngo. Mbaje akasema. Ndacabona ibimbabaza. Haracari bindusha. Nyamarungo turi kumwe. Si uko ndacozaba. Uri mafungo y'imisi 7. Uko kwa mafungo ya siku 7. Utegereje ko Imana ikubwira ngo uhere none. Unangojea Mungu akwambie tangu leo. Usenga kwao. Nimesikia ombi lako. Habindi bigeragezo. Hakuna majaribu. Habindi bizose. Hakuna mengine. Hayo ndio tunangojea. Ariko Imana ikavuga ngo. Lakini Mungu anasema. Hamwe n'ibyo. Pamoja na hayo. Hamwe no kugeragezwa. Pamoja na kujaribiwa. Sasa karimbo kaza kavuga. Hadiri tujaribiwapo tunaugua kidogo. El Shaddai. Nibitugerageza izaducira kanzu. Hamwe nibitugerageza Imana izaducira kanzu. Hamwe nibitugerageza Imana izaducira kanzu. Imana ikavuga ngo sawa ndumvishije. Mungu anasema nimesikia kubisubiza. Na ninataka kujibu. Hamwe nibibagerageza. Pamoja na yeye wajaribu. Tibizabura. Haitakosa. Nyuma yibi. Baada ya hayo haracariho ibikurusha. Kutakuwa nayo kutosha. Haracariho nibikuge. Kuna yale ambayo yanakujaribu pia. Gusenga. Kuomba. Tikwakiza imibabaro y'isi. Haiwezi kutoa dhiki za dunia. Gusenga. Kuomba. Tikwakiza intambara zo mwisi. Hakuwezi kutoa vita za dunia. Gusenga icyo kuzadufasha. Kuomba inasaidia nini? Kuzadufasha kwihangana imibabaro. Tusaidia kuvumilia majaribu. No kwihangana ibigeragezo. Na kuvumilia majaribu. Kugira ngo tuzabivemo tugishikamye. Ili tutoke kwa majaribu tukiwa tumeshikamana. Ibi bitatu mpaye mbabwira. Haya ndiyo matatu ninayowaambia. Uzirinde kwivovotera Imana. Jihadhari kumnungilia kia Mungu. Mukigeragezo. Kwa majaribu. Uzirinde kugambirira kwihorera. Jihadhari kuweza kulipisha kisasi. Mukigeragezo. Kwa majaribu. Kandi ufite umugambi w'Imana. Na ukiwa na lengo la Mungu. Cha gatatu. Tatu. Turi kumwe. Kwa pamoja. Nyosha utukufu kwa Mungu. Hamwe nibitugerageza Imana izaducira kanzu. Hamwe nibitugerageza Imana izaducira kanzu. Amen.
nimushake mubyumve mumenye hata msikie muzoe ntabwo tutazageragezwa hatutakosa kujaribiwa ijoro nabwiye abo twari kumwe hano usiku nitiwaambia wale tulikuwa nao hari ukuntu abantu batazi kuna vile watu hawajui turwanisha intwari imwe tunapiganisha silaha moja babwiye ngo se ubu nyine turi hano mu ijoro tukiwa hapa usiku hakinjira umurwayi urenze uingie mgonjwa hanyuma nazambwiriza nilikuwa nahubiri kandi tubwiriza ubu nyine tukihubiri kwa sasa ndababwira ati niki dushobora gukora ni nini ambayo tunaweza kuifanya igihe hinjiye umuntu uremze ukiwa na mtu ambaye yuma hali kandi usaba ko tumusenge na inaomba tumuombe bazabo twari kumwe nikawauliza uti nuguhagarika kubwiriza wakasema ni kusimamisha kuhubiri tugahita tutanga isengesho ryose tunaanza kumuombea ariko ntabwo ari byo lakini si hivyo bareke mba challenging chani waambie ndugu zangu ukuri kose kwijambo niwaambie ukweli wa neno Paulo yabwiye aba Filipi Paulo akawaambia wa Filipi ibice 6 n'umurongo wa 10 uhereye ku murongo wa 10 6 mstari wa 10 aravuga ngo mwambare intwaro zose z'Imana akawaambia vaeni silaha zote za Mungu z'Imana nta ntwaro iri tiyindi kwa hizo silaha kuna ile kubwa kuliko nyingine usenga ni intwaro y'Imana kuomba ni silaha ya Mungu kuririmba ni intwaro y'Imana kuimba ni silaha ya Mungu kubwiriza ni intwaro y'Imana kuhubiri ni silaha ya Mungu igikorwa cyose uri muko Imana kazi yote ambayo unaifanya kwa Mungu ico gikorwa gishobora gukiza umurwayi kazi hiyo inaweza kuponya mgonjwa bila kuacha shobora kuririmba abarwayi bagakira naweza kuimba wagonjwa wanapona shobora kubwiriza abafite ibibazo bigakira naweza kuhubiri wale ambao wana matatizo wanapona naho twebwe twabise izindi ntwaro zose lakini sisi tumeweka silaha zingine zote intwaro imwe gusa ngo kurwana n'ibitugerageza ikabaki silaha moja ya kupigana na yanayotupiganisha no gusenga gusa ni kuomba pekee no muzakurikirana bavuga butumwa fuatilia hata wahubiri iyo barimo babwiriza wakihubiri ibimuga bizabihaguruka bikagenda vilema wanasimama na kutembea nabagiye intumwa nimewaambia mitume ba Petero akina Petro iyo bumvaga ngo ko baraza baracano walipokuwa wakisikia wanapita hapa wakienda bose babajanagaho ba Petero si ati wote walikuwa wanawapeleka kwa Petero bafataga ibirema walikuwa wanachukua vilema wakabishira ngo mu nzira na kuweka kwenye njia bakavuga ngo ni gicucu cha Petero wanasema hata kivuli cha Petro ni gicucu cha Petero hata kivuli cha Petro nikibageraho nikiwafikia watapona kandi Petero ndiyaza se na Petro alikuwa anaomba musumwe uzasoma igitabo cha Marko omba Marko I think Marko ibice bibiri ngira soma kitabu cha Marko ngo Yesu ari Kapernaum Yesu akiwa Kapernaum ngo arimo yigisha akifunza ngo abantu bazari benshi watu wakaja wakiwa wengi hanyuma ngo buzura inzu alafu wakaja nyumba ndetse ngo nabandi baje hanze na hata wengine wakaenda nje hanyuma ngo abantu watu ngo bazani kirema wakaleta kirema ngo bacikoreye wakiwa na kibeba soma muri bibiri soma Biblia ngira naho muri Marko ibice bibiri hapo Marko ngo bazani kirema wakaleta kirema bageze ku muryango bafika mlangoni ngo babura inzira yo kumwinjiza aho Yesu ari wakakosa njia ya kumuingiza pale Yesu alikuwa yuko bagomba gushona hejuru inzu wakazani kupanda juu ya nyumba ngo bakizeho ibati rimwe ili waweze kutoa bati moja ngo batiburireho yangobye alafu waweze kuangusha ngo hiyo babikora kwa kundi wakafanya hivyo hivyo hanyuma ngo bahanura alafu wakarusha ico Biblia isivuga niki kila Biblia inasema ngo bafashe yangobyi wameweza kuchukua hiyo bayihanura ngo haringaniye naho Yesu yicaye wakaiangusha pahali Yesu alikuwa ngo bahanura cha kirema wakaangusha kirema asome muri Biblia soma Biblia ntabwo Yesu yigeze hagarika ikiganiro yari Yesu hakusimamisha Yesu yakomeje igikorwa yari arimo ameendelea na kazi ijambo yavuze ni rimwe gusa alilolisema ni moja tu yaravuze ngo genda amesema nenda ibyaha byawe dhambi zako urabibabariwe umesamehewa none se dustopping ibindi tugasenga twadukuri tunasimamisha tunafanya vingine nimba muno hari umurwayi nakire mu izina rya Yesu mpayimbwira kama hapo kuna mgonjwa apone katika jina la Yesu hari ibindi bibazo bitandukanye nakire mu izina kama kuna ana matatizo apone katika jina la Yesu abafite ibibazo z'amadosi nibisubize mu izina rya Yesu kama kuna wale wana shida process ipone yuko tuza ku musozi si lazima tuende mlimani kuomba igikorwa cyose kazi yoyote ikorerwa mu nzu y'Imana ambayo inafanyika nyumbani kwa Mungu ni Imana isikoresha ni karama ya Mungu anayitumikisha kugira ngo irase mu bwiciro bwa Satani ili aweze kumshuti ibilisi hamwe n'ibitugerageza Imana izaducira kanzu hamwe n'ibitugerageza Imana izaducira tatu biravuga ngo uzirinde nasema jihadhari kuva mu byizero kutoka kwa imani uzakomeze wiringira Imana endelea kumtumainia Mungu nubwo ibihe byahinduka takama nyakati zibadilike uzirinde jihadhari kuva mu byizero kutoka kwa amini nubwo ibihe byahinduka hata mambo yabadilike ibihende bikakumara imbaraga nyakati sikumalize nguvu ibihende bikakumara imbaraga nyakati sikumalize nguvu Yosefu bamutaye mu rwobo Yosefu ameangushwa kwenye amenya ko ari kumwe na Yesu lakini akajua yuko pamoja na Mungu yamenya ko ari kumwe n'Imana amejua kuwa yupo pamoja na Mungu bamugurisha kuba Ishmaeli wakamuuza kwa Ishmaeli amenya ko ari kumwe n'Imana akajua yupo pamoja na Mungu agera ngo kwa Potifa afika kwa Potifa amenya ko ari kumwe n'Imana akajua yupo pamoja na Mungu wakomeza yiringira Imana akaendelea kumtumainia Imana ngo ya Israeli Mungu wa Israeli Imana iravuga ngo bene uyu Mungu akasema kama huyu sinshobora kumuvaho siwezi kumwacha sinshobora kumuta siwezi kumwachilia muramba barengiye kuvuga ibintu bitandatu bimenyetso bitandatu bigaragaza abantu bari mugambi w'Imana kandi ndabivuga niba nataka kusema ishara zinazoonyesha ambao wanakaa kwa lengo la Mungu murabinemere mekubali mwanya mutowe ntabwo ndenze iminota 5 kwa muda kidogo tuko pamoja ariko mwe muri hano mko hapa yo masaha yarabaye kasubira nk'inyuma sange rudi nyuma kidogo wera ko ndumva nagasirimba ariko sinkabyina nasikia gisirimba lakini sitacheza ndumva gusa kaka nasikia ina kaka mpinda hindamo
Numugoroba ese numugoroba. Shalom. Sawa. Amen. Amen. Bimenyetso bitandatu. Ishara sita. Bimenyetso bitandatu. Ishara sita. Biranga umuntu uri mu mugambi w'Imana. Bazo zinaonyesha mtu ambaye anakaa. Icyambere. Kwanza, ngo azarindwa n'Imana. Analindwa na Mungu. Ngo ikagenda imusimbutsa imfu. Anaenda akimurukisha vifo. Imana izimurinda. Mungu anamulinda. Yarangiza. Alafu ngo ikagenda imusimbu imfu aho bari bamuteze ngo avuge. Pale alikuwa ametegwa afi. Imana ikamusimbisha. Mungu anamurukisha. Nimba uri mu mugambi w'Imana. Kama unakaa kwa lengo la Mungu, Imana izakurinda. Mungu atakulinda. Kimenyetso cha kabiri. Ishara ya pili. Bwana sifiwe sana. Amen. 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 Ngo azarangwa, anadhihirishwa, azarangwa no gutsinda na kushinda igihe cyose, wakati wote, nubwo ageragezwa, hata ajaribiwe, ariko azatsinda byabigerageza, lakini anashinda majaribu. Umure nimba uri mu mugambi w'Imana. Jihadhari kama uko kwenye lengo la Mungu. Ntabwo uzatsindwa, uzatsinda. Utashindwa bali utashinda. Uzatsinda tu. Utashinda lazima. Cha gatatu. Sita. Cyanejeje cyane. Ngo ambacho kimenifurahisha. Azatungurwa n'Imana. Azaba surprise. Anasurprisewa na Mungu. Imana izimusurprising. Mungu anamsupply. Bwana sifiwe sana. Amen. Iyo uri mu mugambi w'Imana. Ukiwa kwenye lengo la Mungu. Niko mwandisi yanditse. Hivyo ndivyo mwandishi anasema. Aravuga ngo iyo dusenga. Akasema tukiomba. Hari igihe dusenga. Kuna wakati tunaomba. Imana ikadukorera ibyo dusenga. Mungu anatufanyia yale tuliyoombea. Hari n'igihe bitesha agaciro. Kuna wakati hata anaacha tu. Ikadusubiza ibyo tutasengera ariko iziko bifitiye akamaro twebwe. Anatujibu yale ambayo hatujaombea lakini anajua yana manufaa kwetu. Ndio mwandisi yanditse. Ndio maana mwandishi ameandika. Aravuga ngo umwuka w'Imana. Akasema roho wa Mungu. Wazatunihira imini hitavugwa kwa. Wanga anasisitiza kwa Mungu mbele za Mungu. Akabwira Imana. Anaambia Mungu. Kabango Mana we. Anasema Mungu. Ngo abadata. Baba. Ngo nubwo yahunyije kuri. Hata kama amesinzia ariko yahunyije arafite umugambi. Lakini amesinzia akiwa na lengo la kuomba. Nubwo Musa atasenze. Hata kama siku ya leo hajaomba. Yari afite gahunda. Lakini alikuwa na mpango ya kuomba. Mbabwira Imana yishimira n'intingi zacu. Cyane waambie Mungu hata anafurahia udhaifu wetu. Imana yangu umutima uri mu bugome. Mungu hataki moyo mbaya na ubaya. Lakini moyo mbaya na Mungu lakini haina ubaya. Imana zitwihanganira ntimeze nk'abantu. Mungu anatushughulikia. Anajua kama siku ya leo umelala. Lakini kesho utaomba. Imana izidusurprising. Mungu anatusurprise. Ya surprising Yosef. Ameweza kumsurprise. Muri prison umunsi umwe. Kwa avamo aja muri Kinyozi baramwogosha. Akaenda huko Kinyozi wakamkizamwa bamushira muri magazi. Wakamtoa wakamweka kwenye bamutorera makoti. Wakaweza bamutorera n'ibintu byose byo kwa. Wakaweza kumchagulia kila kitu cha kuvaa. Avamwe muri ico gitondo. Akatoka asubuhi hiyo. Avamwe. Akatoka. Bamujana ibwami. Wakampeleka ufalme. Ico gitondo. Wakati huo. Ngo habaye ibintu nkabingahe abantu babaye surprised. Wale ambao wamekuwa surprised. Chambere Imana ya surprise Yosef. Kwanza ambaye Mungu amemsurprise. Yusufu awa surprised. Akawa surprised na Mungu. Hari Imana izidukorera. Kuna yale Mungu anatufanyia. Nasema Mungu. Niki wanje. Ni nini ambaye? Habe na Daudi yarabivuze. Na Daudi amesema. Yaravuze ngo umwana w'umuntu niki kumwibuka. Amesema mwana wa binadamu ni nini? Mwana w'umuntu niki kumugenderera. Mwana wa binadamu ni nini kumkumbuka. Arabango wenze kumugira nk'Imana. Nasema karibu mfanye kama kwa kosa kidogo tu. Lakini ukamvalisha utukufu kama kandi umuha gutwara ibyare. Na ukampa kuweza kubeba aliyoumbwa yote. So mwishamba. Ya porini. Abantu batatu babaye surprised cyane. Watu watatu ambao wamekuwa surprised. Wa mbere ni Yosefu, Imana ya surprise. Kwanza ni Yusufu ambaye Mungu amemsurprise. Wa kabiri ni muka Potifari. Pili ni bibi yake na Potifari. Muka Potifari. Bibi yake na Potifari. Ntabwo yari yiteguye ko Yosefu yofungwa. Hakuwa anajua kwamba Yusufu yarazi ko azagwa muri prison. Alikuwa anajua kwa atanga kwa prison. Yabaye surprised. Lakini alikuwa surprised. Ngo yabonye kugira ngo abone gutya Yosefu. Ili amuone Yusufu. Yamubonye ngo yicaranye n'umwami. Amemuona akikaa na mfalme. Kandi yamwerutse akiri muri prison. Na amemwacha uko prison. Huyu akasema huyu ni Yusufu. Undi ngo wakabiri wa gatatu wabaye surprised. Mwingine watatu ambaye amekuwa surprised. Ni Potifari ubwiwe. Potifari wenyewe. Akazavugana n'umugore. Akasema na mke. Huyu ni Yosefu. Huyu ni Yusufu. Nagira nkubwira muri kino gitondo. Cyane kwambia asubuhi ya leo. Uhumura Imana izagusurprising. Usijali Mungu atakusurprise. Imana izagutunguza amasezerano yawe. Mungu atatimiza agano alizozisema. Imana iteka ryose. Lengo la Mungu kila mahali. Uzakugeraho utagitegereje icyo Imana yavuze kuri wewe. Takufikia bila kungojea kile Mungu alisema. Uzavuga ko birangiye bicitse. Wakati utasema imeisha kabisa. Uzavuga ko bitagishobotse. Wakati utasema haiwezekani. Ngaho icyo Imana izagukorera kizagutangaza. Lakini Mungu atakachokifanya kitakushtua. Potifari na muka Potifari bazatangazwa n'Imana. Bibi yake Potifari watashangaa zaidi. Ichakani. 4. Bwana sifiwe sana. Amen. Tuli kumwe. Tuko pamoja. Chambere Imana ntizibeshaho ya. Ichakabiri igirimba.
Imana Mungu izitubika mu mugambi wayo Bana tuweke kwa lengo lake ikatwororosa imbabazi zayo na anatufunika na neema zake imbabazi zayo akaba arizo msamaha wake ndiyo unatufunika Imana ikakurindira mu kigeragezo Mungu anakulinda kwenye jaribu ikakugiraho umugambi wayo Mungu anakuwa na lengo lake urimurira ukiwa kwenye urimo uvuga ngo biracitse ukisema imekwisha ariko Imana ikavuga ngo humura lakini Mungu anakufunika kandi nkwitayeho wabaze ukareka kurira ukumva iryo ryiza rikubwira riti humura ndakuzi ndagukunda kandi nkwitayeho. Bani baha umugisha ndarangije. Mungu awabariki nimalize. Bwana Yesu